Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Samla nagi district Bapher ka jilla ki bathep yaka kam sipai Indian Army. Ha ka arpheu sau tarik ujel leu arhajar arpheu ar ki lapen long da ka jinga ki bajai jai da ka bayat rally. Kabalas dang nadu udur mod jong ukyang nangba marsenda ke civil hospital Shillong shadu shamal ki point. Ha katai ka jing yait rally ki te ki Samla wat kam ki lara lang bat ki plakat bat perta yala ka jong kahong. Kila dawa bat kenturu ya ka sorkar jilla bantu kelar lem ya ka nika kam ban ya keren cha ka sorkar pedeng ban penlong ya ka common entrance examination. Kini ki Samla kila tho ba kila pendep ya ka physical bat medical test bat ka basa ka dei satang ban tho ya ka exams. Henry ka sorkar kala pen bana ba kala pendu no. Kita gi blang yong ne gi blang sau gi bakwa ban ye le ne boleh persya ya ka sorkar ne ban le ne ban pathok brai ya ka keteng jungi denem ni yang ala ko om don lidar ngi denem ni baro apo miglia nak liang ju khasi na jentia na east na west na riboy ngi don ne mo umde tang we district dere baro district ngi don ne tengi wana ne ban persya ban ngi ban diman ya ka hok jong lade ya ka si exam jong Indian Army bala penlong house nem ladep ha hang tai ha ka Gorkha Regiment kapten Happy Valley hau benai march arjar foi tek ne ka por ni wan pandawa ya ka hok jong lade ba ni de ki ba sha silek naga fiscal naga running naga medical fiscal mentan re ka penting jongi ka de tangka exam tenam iparu ya kai si exam. Desai sin ngiwan persyak beng yang ne bat ngingai scam sai cisin dan ngimi nemner lembaga jirti jongi baka sorkar India kan yos ngeu bat kadai ban ayangi ya ko bat sakaweru ya ka state government jongi kadai ban simkhia nam tak jongi danam bi jure mata de perlu ya kene atau pisau bak kadai hok karkum ka artikel kadon adu shis live pa kadai sandli ka artikel denem karkum ka India ka bu but karkum ka fundamental right ro ngisiam adu artikel khatsau adu live hosan re ka artikel ko menukong du kadai ka right to equality ta kalau kadai ba India ka perlu kum ne atau kadon saya kita ka right jo ki pai ba denem karai juk pai ba ka chong pat kadon mai karai juk pai ba jongi jonga jong pi denem la ka sorkari ka bu ka thawi maka pat ka chimi ka wengi da maka pat ka Kenya maka pat kam to yu ta ka artikel joka ba ka bu kan sim reaction yu yak ta ka action ka denem tengi persajur ya kata pat sa ka weru na kaliang joka pat kumaki diman na point dia army ba kipan nan pas hadu ten pas denem Kaya ketarung ide giba ke qualification bat ka ke Jepang juga ide gibala siap selek denem. Bal tibit ngilem na biang ya kata. Henry yang mentapat saya ya kata bro. Henry ka perlu recruitment lembaga vacancy juga ke jase ke bu saya menta. Tek vacancy jong saya ke bu kata. Oi tong follow ya tak dipat Henry ya ka dipat. Ngiklan persya denam ngiklan mages yang pak lipat yang setuju sorkar are yang ne ke por ngi diban be tang yak si exam bang ide ban yohok bato bat hakar koma kat karkil live pa adu live pa kana sandelier kil nyimpan usiam bak sorkar kala ban lane ka no bri ula ban penken kat koma artikel ladang ingat ak no ke bentaru ka sorkar he kan siame ka decision kat koma artikel denam ngi diban ya ko ngi bailar kan bang parjo yang hok jong lade takweru kasur mereka tu aku beri ustem lade au beri karway
ka kot na po nak liang juga India Army kila de pha chapo man la ka district chapo DSP ban phale verification denam dunia ka proof kata wei po wei kene ka proof ka ba India Army oh I will read now Baiklah. Hendai kena pan persio naga liang joka West Cahil mo. Hendai West Kasil. Namar kena pan we district nila yol kena. Pene kai ko kena. Kai show of fresh permanent residential certificate, nativity certificate. A total member of 62 candidate from your district. I mean from West Kasil district in Andrew Rufatali. Parkato Shairo ne have been professionally selected for enrollment into the Indian Army as a soldier during the recruitment rally held from 7 to 16 April. Ajar boy at rally Shillong. What Mikalia, Mikalian. Kade ka proof kaba what ka men ka tupat kiong ba ngide gi bla syaslek. Tede ya ka syaslek jogi ka push ay menta. Ngiwan berpersajur ya kata. Bangim pedang ru dalilei. Bahkan ngim perjor ya ka hok jolade barsa kaweru. Ka sarkar saitin ngi kerpat ya pi ba nakliang governor ne ki minister ba fer ki chief minister kam tamle ba ki dei bersip khian nam ta jongi ngim dei ki blang yong ngim dei ki blang sau ban pen keton ne ban percaya pi ndai ngi kwa ban diman ya ka hok jongi bat pi dei ban sim ya kene ka decision ne ka ya kene ka issue jongi ba pi dei ban pachat cha ka waya house ba pi dei ban kren chapang jongi bangi dei ban yo ya ka hok kumlai sibun peryak la ka jo ka hok Gilalin merek. Gila tiap ki medical bro, Andre boleh ke sarkar ke cancel ke neka exam jungi. House ne marjar kendai. Ke sarkar ke penmi ya ke application bantuan rally. Andre ya kata la cancel nomor boleh peladon ke lockdown. Ya kata omdan mano bantuan rally. Nomor boleh katu menangi bro lese kepada nang deng ya apply ya katu Andre. Nak pring jungi ngi padio belit marek ngi padio belit medical. Andre usna marjar buai. Mengi bro ngila dep ya kajing marek ngila dep ke medical. Ngila up berkesurkan kelap postpone ya ke exam jungi hadu benai di Sumbar haka distrik jungi haka arpulai terik ladangan bakalan di arpulai terik kawan ke kuling letar repot di si poong bah pidai banwan ban pensisai ki dokumen sungpi apa distrik hadin bagi adep di distrik nitip bero kepada nang de abang ilai cepo distrik haki DC kamtam kanu sing nyap lek bandep ki kam jungpi nangi na po nong stoin hadu sansin ngilalek ke kam jungi ka padep hadin katangi haban lech police station ru ban pendep ya verification ndrani hadin bangil dep kata ya kata dak mensim ka ba kende ngila up ya kata lano kan wan ada ka wan ke exam ru ngilong ki pala penkrek nomor mangi ngi dei hok bangin lech ya ke exam syaban rung cepo ka Indian Army nomor kat kum ka jingpu jong ka Indian Army ngiapan pas ke physical hadin ke physical ngiapan pas ke medical hadin ke medical ngiapan pas saya ka mental fitness kata ka di ka written exam Telda hapa ki unta balai pat kini ki ar pi pendep ndrai kani ka wei ka exam jungi pi pendu dei na perlok nak kata kadau ngi dawa ya sarkar jungi sar lada POE pat pios ngau ya kani ka jingkran jungi ki kun samla ngi dei kala wei jongka kendai kala wei jongkari dei na perlok apa ngi dei kala wei jongkari sei kala wei jungi kandan kala wei jungi balai ngi ngin join le nono ngin dei ki nong tu ki nong lute ada ke sarkar jungi ka kwa yang ngi Kuah yang ini long sisa kita ki keluar jung kari kete bana yang ini kita ka hok jung ini bagi dei ban yot tho kena ka exam kenapa ada praspa nangi po me kli angi don lada tangsis pangut nangi ngin yo opok Indian Army kata ka dei ka jingkur ku ba crowd dei na perlok nak kata ka daw ngi dawa sarkar ngi kerpan ki nong yalam jong state jung ini bakin penpenai dei ka kubur sakin nong yalam jong kari jung ini kenapa kin nong yalam jong kari jung ini kin peja ka jing amnot berkecing terang na poka mensim nak poka mensim mereka not jongi wei ka kende ban man kasgi kai kende pakai terang dik pengin yo ban rong kapo ban long kinong yata nak takari nomor paling it isya de kari ngim dai nak peta salary ne ai dai na perlok itu aya kana hok bangi ngi kwa isya ban long kita ki klawa jong kari ngin kingnya lagi atiarnya dai kinong sun jong kari haba ka sarkar ka lekumne kai ka jing perkat nam ta jungi samla ka jing perkat jungi kawan ka jing perkat pas niu nomor ka sarkar ka les niu haba ka sarkar ka lapu ki rule ki an bangi barokot di depan kita ki an ki dai nak penta jungi ndai lada ka sarkar ka penken te kum nong ile haba u priu penken ya ka an wa po ka kuna la ne wa po ka jing penstom
Lada Andrei yang ipat balai yang ikum ne kawan dia. Balai yang biar ekta exam tu balai. Kay kata mi kwa pun pencai ke sarkar ka pun pencai ne ka hukum. Balai yang hidu yang ka exam tu ni dai nam perlok. We want justice. We want justice. We want justice. We want RCE. We want justice. We want justice. Kemudian bangin kat bila sistem Andrei berai sarkar kale kumni kam khan snap ya kata ji sistem jangi ado mata ni barok samla nibna klem kunala jong musim iwan sini wadiman ni hok jangi bangin du demand ya right jangi we have the right nak kata daw barok iwan sini bani pan ya kai kabi terang bangin yo tegumta barok ni kum samla ye hangne kemacong sarkar baro ikir par ke sarkar kan skeu ya kai ke bangi pan ya kai bangi depan namar bakan skeu tu kanu ke citra sistem lagi om dai tang ketaru andai ni lepas ro ya ka fiskal bat medical ro ni ladap ni la komplit bat kunju sagwero kaba petang ni lagi kaba Penbitar ini, ni ladon gini keletar bapoi ha distrik jongi, idan sar distrik Malay distrik, gini keletar ke lepoi distrik jongi. Kalau thang ni, you are provisionally selected for enrollment into the Indian Army as soldier. Gini kita penting, barang ini expect bagi lejat haga Indian Army. Kedai diam, kedai diam. Tapi lagi sarkar kelai ni, nak tak tahu ni. Warang ni ban diwa, hak jisya gimdai ban diwa yang exam jongi. Andai hak jisya gimdai ban diwa no joining letter. Namar kan thoi ni, gimdai diam. Namar kan thoi ni you are professionally selected for Indian into Indian Army as soldier. Tapi lagi sarkar ke legum ni, kamu ban cancel no barakhoi. Pihun niam, mimun dalai show. Namar gila tristom baro. Sagwero baro angning rangi la orange kedai diam mar arsnem gila up gila pilti teketar kebangi lak pilti bangi jawaban runga kama Indian Army kedai diam ya community stang joining mar gila yo ini ke distrik jangi kalau poi ha distrik jangi dan south distrik Pamikhalia ban bila yo kene datar jar distrik jongi te hanero kana mention you are professionally selected for enrollment into the Indian Army as soldier ajin sha bangil sha select maka enrollment jong Indian Army te balai sarkar ka cancel yang kene exam ini balai ka cancel ajin sha ngi up community tang se joining balai kam ai kita joining bat kunjo balai kam kondom kita ke exam bani la up community bangin betul kita exam ni kum samla imla ban kuntang holiday imla ban sene ban diman ya kai babangi takwa ban diman jingla sarkar kala pendom sem ini kisamla agri jongi pengunta ni bagi jing sengawrit pada kecing koin mesem peacefully rally bila junta si bandiman bagi sarkar kadai ban kondok ya gani exam pending jongi keba besa untuk mission slam harjar apel ni syastom trestom itu togipor tiba ni ya rally neutrik open match harjar apel anda diadap mata insalah fiskal pratrik benai harjar apel ada nata gila pas fiskal board baka medical gila pas kalau admikat ini mengin koi exam benai pesan benai live pratrik dalam poin tayang live pratrik ke government kala kondok kita exam jongi
tang namar ba gitu COVID-19 badan COVID-19 hak tu kepor te sarkar kala kondok kumta kanang mi kimna sini kala kondok yang bang sumi kimna kumta kala kondok jaga exam jangi te domta iyo sneo hak tendang skor jangi bang sarkar kala cancel ya ke diba penting recruitment or penting exam bila ya sneo tendang skor jangi bagi sarkar kan cancel no jadi ni kumta kumta ban sene sisar ban demand sarkar kumta ban sene berkharla ye shikang jangi sekolah की जो ये jangi बिनपुआ का एग्जाम यहाँ मेरे भाई लोग सब मेरे दोस्त सब मेरे बंधु सब लोग यहाँ पे जो है सब आज यहाँ काम कंडक्ट हुआ क्यों वो लोग के लिए कोविड-19 नहीं था आसाम राइफल का रैली कंडक्ट हुआ पूरा ऑल इंडिया वो लोग के लिए एग्जाम नहीं था वो लोग का रैली हुआ सिलेक्शन हुआ आज आसाम राइफल का ना रिक्रूट जा चुका है ट्रेनिंग में पर हम लोग का इंडियन आर्मी का लड़का लोग ये उम्मीद बैठा के रखा कि हम लोग का बारे में सोचा इंडियन आर्मी अगला महीना बोल के होगा हम लोग का मम्मी पापा नहीं पूछते क्या घर में तुम लोग का एग्जाम कब है बेटा यहाँ पर कितना लड़का लोग वो रहने के लिए 12 का एग्जाम नहीं दिया है सोचिए 12 का एग्जाम सेक्रीफाइस किया है इतना 12 का एग्जाम मायने नहीं करते एक यूथ को मैं अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप किया है आर्मी के लिए आज मैं क्या करूँ आज मैं ग्रेजुएट ड्रॉप हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है ये लोग आज क्या कर रहे हैं बोलिए हमें जवाब चाहिए सरकार से और कुछ नहीं और हमारे एग्जाम करो है कि नहीं भाई We want justice! 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 तो हम लोग का एग्जाम हो तो हो जैसे भी हो बाय एनी मीन बाय हुक और बाय क्रूक हम लोग का एग्जाम कराए तो कराए जैसे भी